إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتخون ميري الغرم نهيغا ميوا حديثك عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه كبام كان يفان بدالوني ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربيع: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أهل السنن إلا النسائي. ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني مسلمون جميدغا صلح قائم كرمني هدوغني ام مسلمك وان مسلمك ميدغا دنيا غول من دارغا مسره جهجكم غوانما صلح قائم كرمكي يدويگم واكم اي هدوغم واكم جائز وگم واكم اهنمس من قيد كربني وكي شرطكين اي بهوري اي حديث كربني الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما إهنمس الله تعالى حرام كرب كمه هد نكرا أدي كلانge هد كرب وفا كمه حرام نكرا صلحيك إم الله تعالى صلح قائم كرمن دارو مسلم مدغا جهي كنت توغا إبّي كان إبّي الصلح ويروايرغا إكمه وجن وان الله تعالى حرام كرب وفا كمه هد كرا كمكا हमें गोता अल्लाह हुद्द कुरवा फावा कमे हराम कुरा कम कव्वे किन्वान एहम विज कम गावानमा ए सुल्ह कायम नुकुरवेन एफम हदीस कुरवनी वल मुस्लिमून अला शुरूतिहिम मुस्लिम वनी बामिहुं कुरा शरत वगे मतीगे बामिहुं शरत विज्जे एकमे फुद्दान ए शरत दमहट्टान एहनमेस इल्ला शरतन हरम हलालन औ अहल हरामन हमें गोता अल्लाह حرام كرفكم هد كرا أدي الله هد كرفكم حرام كرا شرط منوي مثالك لو بتاخذ النوم أول منك معاملاتك أول منك تري ميهكو مدني أهم ميهكا دويست رفيا إحنا مسلون كتوك مديروكا إيه نمي شرط كرني أمورا دكا يروكا تنسدك رفيا دين إيه فادا كتوك ربا كتوك ستك رفيا لبين أي الله تعالى حرام كرفكم إفدا شرط نكرين إيواني باطل ويجم وشرطك كتوكا مفدا شرط حرام كم هد كرا أدي هد كم حرام كرا شرط أقول من معاملات وغيرها أقول من نكرين كان من النبي صلى الله عليه وسلم بيان كدبني الإسلام دينك ريوة دينه أقول كنت تتوغيرين إنك دنيا معاملة كرنجه كتب سينه بني بيان كدب وافا معاملات وغيرها مفد معاملات كرم ميوني نهي كرب وافا لبدأ مي ورمه ممثلة مي دلقول منا أوديوين دي دينا سياسة وهي كرم ولا ميهم جواها كتا أبا ميهم بونني أبا ميهم كدعوة كي مثالك دميهم كدمي دوغا روحي جن كورا كم كم غوانا ما إهود دوانه إن الإسلام الشريعة كمين غوني دميهم كدمي دوغا روحي جن كورا كم كفيس أي الله حرام كرب كم هود كورا كم كفيجيا إشارتك أي إكما كي معاملتك باطل إتكم غا أبا ميهم دعوة كورني دفيري هنون أميهم روحي كم غوانيا أميهم إنم في أي أميهم كمسألة أميهم دميهم كمسألة هم ميهم نك جلوا من نودة إن مثل الله تعالى حرام كرب كم هود كرباني أقول منك دينا سياسة أقول منك معاملاتك وكي كفكم غوانا ما إسلام دين النونان أقول منك دنيا سياسة دينا سياسة دنيا كنتتا وكي كفكم غوانا ما دين النونان كيتو لو بتكونه أي دينك الله تعالى دين باوال في دنيا كنتتا
ඉස්ලාහ කොග්ගෙන් ආඛිර කාමියාබ් කුරුමට්ටක මේ හැමකෙන් දුනියේ කන්තෙන් ඉස්ලාහ කුරුමට්ටක අනු හැමකට ආඛිර ඉස්ලාහ කරංගල් කුරුමට්ටක අස්වා ශරීඅතේ අල්ලාහ් තාලා අල්ගොඩෙන් උෆෙද්දෙවි ඒ ඉලාහු මොල දෙනෝඩිගෙන් වේ අල්ගොඩෙන්ගේ තෙරෙන් කුක්කුරා මේ හුන්න එමිහක දේන්ජෙහි අදබ් ඉලාහු මොල දෙනෝඩිගෙන් වේ ඒ ඉලාහු හරාම් කුරවාෆා වකමෙ කොෆි මියක ඉලාහු වනි උකූබාත්තක කනලුවා ඉස්ලාමී ශරීඅත උකූබාත්ත මේ උකූබාත්තගේ බදලුගා තිමන්න මෙන්න ෆෙන්න කන්තත්ත තිමන්න මෙන්න මොළු කන්තත්ත කමුග කබූල් කුරවේ කන්තත්ත ගෙනස්කෙම් මස්සරේ හල්ලෙන් නුවාන් එක්ගොතක වෙස් මස්සලෙන් හල්ලුවගෙන් නුදාන් ලබතහුන් මියනන් ඉස්ලාම් දීන මන් නබි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරවනි ලා තාඅත ලිමඛ්ලූකින් ෆී මඅසියතිල් ඛාලික් එවස් මඛ්ලූකක කියමම් වමෙන් නුවේ ඛාලික අල්ලාහ් තාලාන් උරජම වා කමෙක්ගා අලගොඩ ෆෙන්නාන් බයිකන්තත්ත ඒකන්තත්තවගා ඒ අලගොඩ මේ වෙරින්කම් ගා එන සේම් බේකම් ගා එන මේ එබේක කියමම් වමෙන් නැතේ අල්ලාහ් තාලාන් වා උරජමෙක්ගා එහෙම නෝන්තෝ ම අල්ලාහ් තාලා වහී කරවනි යහූදින්න නසාරාන්ගේ නොබෑකම් බයන් කොද්දපම් අල්ලාහ් වහී කරවනි ඉත්තඛදු අහ්බාරහුම් වරුහබානහුම් අරබාබන් මින් දූනිල්ලාහ් එබෑමිහුන්ගේ ඉල්ම් වෙරින්නා යහූදීන් එබෑමිහුන්ගේ ඉල්ම් වෙරින්නා එබෑමිහුන්ගේ අලුවෙරින් අල්ලාහ් තාලා ෆියවා ඉලාහුන් තකෙකම්ගා එබෑමිහුන් කබූල් කුරියේ නෙගියේ මින් දූනිල්ලාහ් වල් මසීහ් ඉබ්න මරියම් අදී මරියම් ගෙෆාන්ගේ දරකනුන් ඊසා අලයිහිස්සලාම් එබෑමිහුන් කබූල් කුරියේ ඉලාහිකම්ගා අල්ලාහ් වහී කරවනි වමා උමිරු ඉල්ලා ලියඅබුදුල්ලාහ ඉලාහන් වාහිදා එබෑමිහුන් අමුරෙගෙන නුවේ අල්ලාහ් තාලාය අල්කොන් කුරුමන් වේ ඉලාහු එක්කවන්ත කුරුමන් මෙනුයි එබෑමිහුන් අමුරෙගෙන නුවේ ලා ඉලාහා ඉල්ලාහු එකලාංගේ හග්ගකන් අල්කොන් කුරවේ ඉලාහකි සුබ්හානහු අම්මා යුශ්රිකූන් එබෑමිහුන් කුරා ශිරකුන් අල්ලාහ් තාලා හුස්තාහිරු අන්ත වඩිගම් වේ මියායි මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් උදයි ඉබ්න් හාතිම් රදියල්ලාහු අන්හුගේ මජ්ලිහෙග්ගා තිලාවතු කරබුම කෙරෙෆාන් දන්නවනේ කෙරෙෆානගේ කුරීගේ නසාරායින්ගේ තෙරෙන් උළු විවේ කෙරෙෆාහුන් ඉස්ලාම වඩාගන්නේ නසාරායින් ගබූලෙන් නුකුරේ එබෑමිහුන්ගේ අලුවරින්නා ඉල්ම් වෙරින්නකී ඒ අල්ලාහ් තාලා ෆියවා අල්කොන් කරවේ ඉලාහුන් කම එබෑමිහුන් ගබූල් නුකරේ එහෙද අල්ලාහ් තාලාගේ නබිය හදීස් කරවනේ එබෑමිහුන් නසාරායින් එමිහුන්ගේ ඉල්ම් වෙරින්නා එබෑමිහුන්ගේ බොඩුන්නා එබෑමිහුන්ගේ අලුවරින් අල්ලාහ් හරාම් කුරවා ෆාකම හුද්ද කුරුමුන් ඒ හුද්ද නුකුරේ හියේ අද අල්ලාහ් හුද්ද කුරවා ෆාකම හරාම් කුරුමුන් එකම බලා නුගන්න හියේ එම අල්ලාහ් හුද්ද කුරවා ෆාකම එමිහුන්ගේ ඉල්ම් වෙරින් එමිහුන්ගේ රාහිබුන් එමිහුන්ගේ tie බොඩති එමිහුන් හරාම් කුරවීම එමිහුන් මේ බලා ගන්නනි කබූල් කුරණේ හරාම් කමකමුගා එහෙම වෙ මියාතුක මේ යන්නනි එමිහුන්ගේ බොඩුන්නා ඉල්ම් වෙරින්නා එබෑමිහුන්ගේ ෆාදිරින්නා ඉලාහුන් තකෙක්කමුගා බලාගතේ අල්ලාහ් ෆියා වල්කොන් කරවේ ඉලාහුන් තකෙක්කමුගා බෑමිහුන් බලාගතේ ලබතඛුන් දෙයඛුන්ගේ දෙමෙදගා ඉස්ලාහ කුරුමකී ඉස්ලාම් දීනුගා වරබ්බාර වලාෆා වකමේ අලගොඩ මෙන් දන්නා ඉස්ලාම් දීනුගා ඉන්නමල් මුමිනූන ඉඛවා මුමිනුන් වාකන් කෂවරි අඛුන් තකෙක්කමුගා එබ්බඩ එබ්බෆා රහිම්ගේ ගුළුමේ නොවේදා නෝරියා මුස්ලිමුන්ගේ මෙදුගා එහෙන්නම එෆද ගාය බයිකේ මුස්ලිමුන් නකී රහිම්ගේ ගොතුන් ගාය නුයිකමුගා ඉනමස් දීනුගේ ගොතුන් අඛුන් තබෙන් මුස්ලිම් අඛුන්නකි අල්ලාහ් තාලා වහී කුරවනි කීරිත කුර්ආනුගා මිස්තව මෙදුගා සුල්හවරකමුගේ මුහිම්මුකම එකමුගේ මෑක්කම් බයන් කරවවා ලා ඛෛර ෆී කසීරින් මින් නජවාහුම් ඉල්ලා මන් අමර බිසදකතින් අව මඅරූෆින් අව ඉස්ලාහින් බයින الناس එබෑමිහුන් සිර්රියාතුගා සල්ලා කුරා ගින වාහකතවක තෙරෙන් වාහකේ ඒ එවස් හෙවෙන්නුවා වාහකතකේ එබෑමුන් දැක්කා ගින වාහකතකේ සිර්රියාතුගා සල්ලා කුරා සල්ලා කුරුන්තේකී ඒක එවස් හෙවෙන්නුවා වාහකතකේ ගින වාහකතකී එහෙන්නම ඒකේ තෙරෙන් ඉස්තිස්නා කරවන්නේ සදකාති කුරුමට්ටකා මිහෙකු බුනි හේ වාහකේ නුවත හේ අමල කුරුමට්ටකා මිහෙකු බුනි වාහකේ නුවත මීස්තවුන්ගේ මෙදුගා එබ්බෑවන්තකෝ මීස්තවුන්ගේ මෙදුගා සුල්හ උෆෙද්දුමා ඒ බුනා බස්ෆියවා දෙන් මිහුන් දැක්කා ගිනෑන් එදක්කා වාහකතේකී සිරියාතුගා එකුරා සල්ලාතේකී ඒක හෙවෙන්නුවා කන්තත්තකේ එන්නම හේව එකුලේගෙන් වනි මිහුන්ගේ මෙදුගා ඉස්ලාහ කුරුම් මස්සර ජෙහිෆවා මිහුන්ගේ මෙදුගා එකද මස්සල හල්ලු කොද්දිනු එකම මසෙක් කුරුම් එයියේ ෆෑදා හොරි කන්තත්තේකී එෆ අල්ලාහ් තාලා වහී කරවන්නේ එෆද මිහුන් නම් හුරි සවාබ බයන් කරව අල්ලාහ් තාලා වහී කරවන්නේ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله تعالى وجهه فلودان ثوابا يدي صلح كف ميها
إصلاح كف ميها إين يتم إله نوته أجرا عظيما بودوكم ودرم يا ثواب دبا وشيما الله تعالى حكربني إفد ميهك صلح قائم كراميهك إيه مسك كراميهك الله تعالى بودوكم ودرم يا ثواب دبانكم أبو الدرداء رضي الله عنه كبان رواية حديث قوي ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كرواني ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة تمن قال فان تبامهن خبر نكور فان هي نماذا روديا زكاة المفور ما تيرك مجواهك إن صحابي دنوني كلفان حديث كرواشة إن كلفان حديث كرواني صلاح ذات البين ميستون مدقا مسألة يفهم مهم مدقا صلح بير كرمه أي مي حديث قالني أي نماذ كرما روده فما زكاة دين مفور ما هيكم بدعم واقع كمكا أي إيج سو مجتمع مدقا أن كلنا أوقات كما رحمة لوبي آلا بجنداتي مسلم مجتمع بنا بجنداني لويبا كلنا على لونج مجتك مفاتي لبتأخم هين حديث جميعني كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس إروراكم دوهجا إنسانا أين جاء واكم هلكا صدقات كورنجه أقول من جاء كتن هلوانتو واكم هلكا صدقات كورنجه أنا بس حديث كمينني إيه صدقاتو كتيرين إيه كورا بحر كنت تتكين هذا إيه كتير مينني مصر جهفا ودميهم كميندوكا إصلاح كورن صلح قائم كورن إيه سببون إيه أدا كورنجه حقه إن صلح قائم كورن كسببون كم دوك إيه أدا كورنجه حق مي إيه كمان උනේ ගෙන්දනේ කිහා හේව රංගල කමෙත්තෝ එහෙම විර බිතකුන් අලුගොඩ මෙන් දන්නන් ඉස්ලාමී ශරීයතුගා දොගු හෙදුමා දොග එයි ගිහා නුබෑ කමෙක්කම් බයන් කොෆා වකන් අලුගොඩ මෙන් ගින ගුණ හදීස් එක ගන්නන් මුනාෆිකුන්ගේ සිෆතවගේ තෙරෙන් සිෆේ දොගු හෙදුමකි එහෙනම් ඉස්ලාමී ශරීයතුගා හුද්ද දෙවි දෙමීහුන්ගේ දෙමෙතුගා ඉස්ලාහ් කුරුමට්ටක දොගු හෙදුම් වෙස් කිහා මුහිම කමෙත්තෝ මිෆද حالتගා دميهم جدمدغا اصلاح غرمتك دوكهجن اسلامي شريعتك هد كربي ما النبي صلى الله عليه وسلم حديث كروني ليس بالكاذب من اصلح بين الناس وقال خيرا او نما خيرا دوغو هدا ميه نونه ميسن مدغا صلح قائم كراميهكي دوغو هدا ميه نونه اين استفال كرنجه اتفال نكو نوتا اين ان ميه هدا مدغا هي واهكه بونگين صلح قائم كري ينكي دوغو ورينو حالته غايبه هد كره دوغو هدوم بس اما كيها مهم كمتومي لبدكم ما النبي صلى الله عليه وسلم على منا ميكن تتم ريت كو عملي غتم بيان كدفي එකලෙක ෆෝන් නුකුම වඩා ගන්න වෙද්දුවහකෝ ගෝබාගේ අහුල් වෙරින්න ගෝබාගේ අහුල් වෙරින්ගේ තෙරේගා මස්සලා ජෙහිගෙන් ඒ සුල්හ වෙරකුණු මට්ටකයි එකලෙ ෆෝන් නුකුම වඩා ගන්න එකලෙ ෆෝන් හදීස් කරවනි اذهبوا بنا نصلح بينهم صحابين حديث كرو دبن منك هنگاشه دان قبايا اميهنگ مدغا صلح قائم كرمتكا ادين حادثه گنني افارو اگريك فانو هما قبايا كي مك ايرو مدينه ربيرغا واتن ان اسمهارو algod men tenen gine mihun umra gossa mihun fennan madina ama gulfa watane gotuka mihar etan onnani guba ekare fan wada ganna wani sulh qaim kurmattaka bilal gefan ma nabiy sallallahu alaihi wasallam namadu wagut wawum ekare gefan madina ya wada nuganna wati ve as abu bakr gefan karen danna wani e abu bakre mihar namadu wagut jehidde ma nabiy sallallahu alaihi wasallam vi guba gahlurin ge meduga sulh qaim kuran gohe kale gefan misakun nage namaz kurabashe ehida namaz wakutuga kale gefan abu bakr gefan namaz kurevvi namaz kurabwan hunnonikum ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam wadagen nabi lebetahun kale gefan jamaat ge namaz pure boda jamaat ge namaz kudaka lasumara bodan mi iskandevvi misun emeduga jefa masala islahu ko sulh qaim kurmattaka eme mi annani kale gefan ekale fan gan kabaru Aisha radhiyallahu anhu idalwani ifharako ekale fanan aduyine ekale fanu ge kolga onnoniko Aisha radhiyallahu anhu ge kolga onnoniko ibi wadagen neviye demiha ku jawab kuroniko ekakum bunani timanne mi kudakodde shanakakum bunani Allah gandi buname nukuraname ekale fan nukum wadagen idalwani ka ko hiye bunani Allah gandi timanne heven nukuraname nagafawa lone anakakum bunani timannati kudakoddeshe e hewkame
enage akha etta kaina sadaqah kurme ene ibn nukurana me ehna ma nabi sallallahu alaihi wasallam ne ka ku he wonani he kamen nukurana me Allah gandi ede sahabi danno timan kare ke faane ehendo ma nabi sallallahu alaihi wasallam ge isharatan ekale ke faane e kuda ko devvi e sahibi miha enage sahibi miha beenum wagota lonu kuda kuram beenum wa miha beenum wagotan e masala sulh wer kuravve hama egota ekale faano hama ifarak fin edagnawani bukhari ga hadith ka'b ibn malik adi ibn abi hadrad radiyallahu anhuma mide befulunge meduga wes masare jeni hama faasage masale ei tabi'ati nabitakhum faasage muamalat galawul men fennan medu take masate ke jefa watan em bide sahabinge meduga masale jehmu man nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith korwani ya ka'b e ka'be egale fan bidalwani labbaik ya rasul allah e allah rasul adehe egale fan bidalwani e lonu ge deba ko febba kodakodduma ka'ba egale fanuge sahabinge tere ma sahabiye efem dalwani ane befula ki lonu ada kurave waruge mi kannu num vimma egale fan dalwani egale ishare kurwani denje haqqun tanazulu mattaka marabatakum ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sirat algoda men adu hafkam gawana mifada etakin hadisatake ve hasako muslimun anem muslimaka qatuluko talafola kam gawana me demeduga sulh qaim kurun awlakam bodu egembe Allah taala wahikurwani wa in ta'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma mu'minun getereng de jamaatin ebbekone beka talafola hafkam gawana me bame hunge meduga sulh qaim kurasha labitakhun algolumenge meduga onna sulh verikama amankamaka algolumenge demeduga in akaku anen akakan onna itubarage macce islami mujtama binawegen dani algolumen danna ma nabiy sallallahu alaihi wasallam madina hijra kurumofo emme furtama fette kantattuge teren himene en akhwanta korevu muhajirunna ansariya bekan akhwanta korevu ei islami mujtama binawegen dani efada gulumegge maccaka watiye adawatterikama ruliverikama talafuluma efada mujtama kuriyaragen nudan efada mujtama binawegen nudan kette efada mujtama halakwegen dani Allah taala wahi kuran wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum tabamihun dekolveri adawatter nuwa sheerun tabamihun nikameti tabamihun failve tabamihun ge waswasni ga dani algolmen ge mujtama ekiga badahiko evvaraka algolmen meduga kuriyeruma e tarakkiya duniyage tarakkiya ad akhirata algolmen kamyab libigen dani labatakhum hame gota ma nabiy sallallahu alaihi wasallam ekale faanage kaafadar kalun hasan ge faan ekale faanaki suwargege zuwanunge es sahiba hasan ge faana husain ge faan hasan ge faange maakam bayan ko devere ge faan hadis kuravani inna ibni hada sayyidun timan ge faange mi darikalun naki hasan ge faange sahibeke ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين مسلمون جي بودو دي جماعت جي مدوغا الله تعالى اكليك فان مديركو الصلح قائم كربا حتى اغلب نفنيكن جي تاريخ کا عثمان رضي الله عنه قتل كرم فه بابا معاويه يا علي رضي الله عنه دمدوغا فديكن جي خلافه حتمك جيني حسن جفان اكليك فان ما النبي صلى الله عليه وسلم جميع بسولجي تيدكن قبو كاشور جندي هم يقول لبتخون الغرمين ديرول من دايرغا أمبيمي هيا فيرمي هاجم تجاه مسألة كي أيس الغرمين صلح قرنجي مسألة صلح قرنجي الله تعالى وهي قروني دميهم جدم تجاه مسألة جهجة فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إينا كفرات صلح قائم قرمتك مين يكون واشي أدي أنهنا كفرات مين يكون دميهم واقع تكاين صلح قائم قرنبي مين حقيقة قاوي صلح يديكم قوانا الله تعالى أيكم توفيق ديفان الله تعالى وهي قرباني إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما أميهم صلح يديكم قوانا الله أيكم توفيق ديفان دميهم كدم دقا مصر جهدكم قوانا صلح قائم قرن جهين أدهد ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت قربي بخاري أسوى رواية عبد الله بن عباس يدال وني إفهرقوا ما النبي صلى الله عليه وسلم مدينة ما قلتوا كمتين
دانك كريفان فين وداق النبي مغيث كيامي صحابيكو مغيث كي علي كريفانو عندك نقولني بريرة كيا صحابين كتيرين صحابين كتيرين همنه أنغن كمله إدميهم عندك نقولني هنمس دميهم نكي إيرو ألون كينت وجن ديي مغيث على جوتوغا هنانيكو بريرة مينيمم وجن ديي එකක වල ෆිරි මීහා අලේ අඹ මීහා මිනිවග මෙගෙන් දියි එහෙද ඉස්ලාම් දිනගා අඹ මීහන් ඉක්තියාර දෙවවා කායවෙන රූලාලු මට්ටක එහෙද කියනත් වෙගෙන් දියි බරීරා ඉක්තියාර කුරණි කායවෙන රූලාලු මට්ටක එහෙද මුගීස් මදීනාගේ මගුතවගේ මතින් බරීරාගේ ෆහතුන් ආදේශ කරමුන් දෙනි තියන් නහදාෂේ මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මිතන් ෆෙන වඩාගේ හදීස් කරවනි අබ්බාස් ගෆාන ඒ අබ්බාස් කලිෆාන අජාබෙන් නුවේතෝයි مغيث بريرة ديك والوبي كلفان أجاب ودان قلنا توي إذا كلفان صلح قائم كرمتك وداعين حديث كرفاني بريرة كمانا إموري دانا مي إذا كمانا بدالواني تي كلفان كرفا أمورت توي نو تكلفان دفا مشورة توي أموركم قوانا ما بس اختيار اللي بيجن النوان مؤمن أنهنك بس فينك بس آياتك وافده هنا كلفان حديث كرفاني إيتمن كلفان دفا مشورة كي إن ده كمان اختيار قرني كمان دالواني تمنى كي إنك بيجلس بين من نتي تمنى بين من نونه كانوا ده ما تاجا أما كود ما النبي صلى الله عليه وسلم عملي قتم مفينكن ديي كلفان كصحابين مدوغا جهنو مسات هل كرمتكا إصلاح كرمتكا مسك كربتن لبتخون كلفان كي أرجو من نباري بتنمونا كلفان كنمونا أرجو من هفاف كم قاوانا ما أرجو من الدنيا آخر كامياب جندان أرجو دعائك الله تعالى أرجو منك إبّك ونبّك تك لوبيوا أدي أرجو من جمدوجا صلح مسلس قائم في بيكم قال الله تعالى أرجو من لبون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه وجزاكم الله خيرا.